Karibu tena msikilizaji kwenye Akili na Pesa TV by Dio. Leo nataka tuangalie point ingine inaongea kuhusu kwamba confidence inaweza kulipa kuliko degree. Confidence inaweza kulipa vizuri kuliko degree. Hiyo watu hawezi amini kabisa, lakini ukweli ambavyo hawajui ni kwamba confidence yenyewe inaweza kulipa vizuri kuliko degree. Watu wengi ambavyo wako na akili mzuri, ambavyo wako na ujuzi mingi hukaa kimya. Lakini wenye confidence huchukua nafasi. Kuna watu hawajui sana, hawana ujuzi ya kutosha, lakini wanaongea na confidence. Wanajitangaza, wanajaribu, wanajitokezea, wanajiongea. Na dunia tu inawaelewa, inawajua, inawaona. Meanwhile, watu wengine wenye uwezo kubwa, wenye ujuzi kubwa, wanajua vitu mingi, wanaogopa tu kuonekana, wanaogopa tu kujulikana, wanaogopa tu kuwa wanajulikana na watu. So wakati hiyo, kwa ukweli, ule ako na confidence, atajulikana, atapata connection, atapata opportunities tofauti, atakuwa na trust. So wakati mwingine dunia inalipa kulingana na confidence kuliko kuwa na ujuzi, kuliko kuwa na akili kubwa, kuliko kuwa umesoma sana, kwa sababu unaweza kuwa umesoma sana, unaweza kuwa uko na hizo ujuzi zote, lakini uko pale kwako kwa kimya. Hakuna mtu anajua uko na unajua nini, hakuna mtu anajua ulisomea nini, hakuna mtu anajua yeye ni nani, lakini ule ako na confidence kwa ile kidogo anajua, anajitokelezea na jiongea na confidence zake. Watu wanamjua, connection zinakuja kwa wingi, opportunities zinakuja kwa wingi, zinaongezeka. So kwa sasa unaona atasaidika na atapata vizuri, atapata matokeo mazuri kuliko wewe yenye umekaa kimya ukisema tu ulisoma na hakuna mtu anajua. Asanteni sana. Watu wakuwe na confidence pale popote wanafika, wajitangaze, wajiongee bila uoga, bila huzuni. Hapo ndiyo watapata zaidi kuliko kukaa kimya. Asanteni.